Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, nak taka 3 kilo? Ha? Pun apa? Taka, hai bang. Puas saka yang tertipu dah. Nyan, hai bang, taka, nyan. Nyo saka akan saka. Lain pulang. Tira na bang. Kalau pun pegah hari ronu. Tira hana hantam tadi ngopi. Tira nya bang, garam. Oh sira ada pegah bet tera. Tak boh na rinto bang. Kalau bang nyo la kai maah beri dah hanan dupu pun pegah. Pulen, karu-karu thawak ka. Hanam ku dupu bagi kai bang nyo hanam meroh tang pegah ba. Pun laki rono bang. Lu laki rinto ka. Oh, nya rinto hai bang gelake. Hanam dah depu bahasa pegah yang dari buno rinto. Abangnya Aceh Raya, makaji bahasa Aceh Raya, tanya Aceh Utara, ya beda bahasa ngaurunya. Makaji dah nyo pakai sama Aceh, menyudah jalan nanggro ya bahasa luar nanggro. Tanya sama saudara ngon abangnya, jino nalake mah hanjit saling mengejek. Bang lo la kai maah beri dah paji dah beda bahasa. Ge. Tiga tak dari. Kerak pada. Kiban man katarik tiba kujuk payo. Oh, aku pip ke kau kujepnya. Cucu. Hai kat cucu ke adik bayi ke dek katarik jo hai tiba. Hai pak hai. Gak jadi susu daripada racun. Awak raya-raya badannya, awak fitness-fitnessnya. Susu je. Oh hai ke. Ha ke kawan raya badan ni yo ku lui ukalan otot baby raya urai benda-benda. Emang awak raya badannya garang, tapi makanan ji susu, buah manuk, daging, nutrisi makanan ji, apa yang sayuran lo. Muka kah lembut, tapi racun kak Munyo yang kapit sabi, untuk tanya jamu rumah sakit, apa yang kau sakit jantung, apa yang tak tinggal urun tanya cintai. Emang umur ba Allah. Hai pemirsa, betul lagi baru nak sekolah pegah. Muli saatnya rukuk kajian nebo. Benda jaga tu kesihatan bacut. Bersayang ke dobo ne, mamnya kawan je pin sebab abah. Lanjut, hai gam. صلوا على النبي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله على ياسين حبيب الله يا سيدي يا حبيبي يا محمد اشفع لنا رسول الله Hai my bosku, aku kini punya lagu cocok untuk kamu. Kapan kamu pakain aku? Hai my bosku, aku harap kamu tahu tentang yang ku mau.